mukama nabakunda Ramani mutibol kweli mwebale kwisha mwebale kuwanisa omunafunka lwana magaradani ahabo kuba warenze myaka 3 amisho ndabona gatandika kwagani ko yagahanji mwenu ninchimanya kandi amisho tigari kushasha tuzomwirwaro wabana okoraki mwenu watakabira ai omwana tabira namisho abamwete mukitambitirizo emuzi mubitirizo timukabazilipesha timuchoma bibuli no mwena najenda nareli takaniya ahamwero kwa hansi mwenu ahabo kumanyecho nanye koragana na munywani wanje muramu wanje Pastor David na n'umushaho wito mukugu ori kubachebera ebirahuri nyewe shashurire ebirahuri ebye nashashura no kubareta na ndese zo mushaho kubachebera mwenu buri muntu orabone ori kucheberezo nike mtwaruke owe birahuri ndantwari 13 onkebera muri tugezeho tubireberere kurungi kandi tubijwareje baregesha ko musheme kureberera misho mubikura tureba abo kuba ko kura hato tandika kwereberera mnonga kusingo kobe no korachi no twaza munekintu kikuru mnonga nimukimanya munyoni imbendeze birungi byone ibibona nenda bigareke zangwitwe nakayo hati nimwe ba agent baje kandi umware baje mukibura kutambura hati nareba hariko kuranga ikabantu bitanu mwenda abantu bitanu murongo yaro n'abantu 10 abo n'abantu mutwaro akaruka kaheza azabanya kore tibemba mangu mwache bajwana mworo niki mweni muba murakore muta ipapuraniriza kunyore ko bwire kuburanike mweni nebyo cyana hani no inde kibuzi obuherezo burita yaturetera nobuhereza burungi munoza buri muntu wena yakubuhereza kiyana yenda bantu bacumukora kandi icyo yana yenda bantu bacumukora omubiri kandi bantu bakira by'abantu bakira by'abarwire bicumwe cyone obuhereza twatunga obuhereza burungi n'abasigazi bito bantu batwakira n'abantu batwakira itoyira izoba twasemera kandi twasemerwa mnonga twasima onarebo rita awaturetera obuherezo so ninyenda kusima ahabwo obuhereza obwatuhebwa erizoba aha omuri katukuru really twaya appreciating nk'abantu bambara City South kandi twasima mnonga ahabwa honorable Rita atukwasa bwahika okutusyaho obuhereza bulungi nk'obu akatuyamba tukashomesebwa kumanya kurinda misho gitu twashomesebwa okutukubasa kwerinda okufuna ebirwara bitari bimwe na bimwe kandi ahamuherwa byona twafuna no buhereza bw'ebirahuri obuhereza twabusima munonga kandi ekinde cyayongerwa hari echo twafuniraho n'ekigambo cyarahanga abo kuba abamba tuhereza obuhereza baturisa omubiri twafuna ebirahuri kandi n'omwoyo witu yimukibwa twafuna ekigambo cyarahanga cyayongera kutwimusya no kugenda omumisha ahasigara obuhereza twabusima honarebo Rita bwahika oye reka tubugabugane tukakaruru oburena hiwakata omwizine lya Yesu Kristo.